Amen. Nkosi enkulu unyasi lwezulu. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu, ngimiswe endaweni elikhuni kabi njengamanje. Engenakho ukuthi umdala noma umncane, kodwa nje kuyasinda nje kakhulu. Ikakhulukazi ke uma kukhona ubaba namakhosi aphambi kwami engiwesaba kangaka. Nehamente kuyasinda maNazaretha. Kodwa ngicela kubaba ngiphe isibindi. Amen. Aphinda ngiphe namazwi engizowasho lapha ngingoni ngoba mangonile nobaba bayolimala la bekhona. Manje ngicela uNkulunkulu angilekelele. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Angiqale ngokubonga nje ukuba uNkulunkulu angithande nami angikhethe kubantu abaningi lapha ngaphandle abangekho lapha phakathi kwethu. Angibone ngifanele ukuba lapha kule ndawo yakhe engcwele njengawe. Amen. Bese ngithi ngibonge nje into engajwayele ukubongwa. Kodwa ngicela ukuyibonga mina. Ngibonga ukuthi aqale ubaba angasheshi ukungiletha la kule nkonzo. Ke ngiqale ngibone lapha ngaphandle ukuthi kunjani. Lokho kwangisiza kakhulu ngoba kungenza ukuthi njengamanje ngingadideki. Amen. Amen. Noma ngaqhamuka ini kodwa akukuningi engingakwazi la ngaphandle. Akukho futhi okungakusha namhlanje engatshelwa ngakho ezintweni zala ngaphandle ezimbi nezinhle. Ngiyabonga kakhulu lokho ukuthi ngithatha isikhathi ukuba khona la ngoba ngiyababongela futhi nabanye abashesha nobani ubonga ngendlela yakhe bayazi labasizakala khona. Nami ngisho lapha ngoba ngibona ukuthi cha ngisizakele. Ngoba khona izikhathi engeke ngibhekane nazo engeke ngizibone ukuthi ya njengamanje sefuna ngithathe indlela yangaphandle. Kodwa bese ngibuye ngibona ngoba ngibuya khona ngiyayazi le ndlela yini ezongisiza. Angiphelele khona la. Amen. Phinde kungisize kakhulu la nombani njoba sila abafowethu abaningi bayaxakeka njengami. Bese qhamuka umuntu olapha ngaphandle othi mawumbheka ngamehlo akho umbone engaxakekile njengawe kodwa wena ola ngaphakathi. Ebese lo muntu ekulayela indawo engcono engakusiza kunalokuyo. Mawusuqhathanisa impilo iphilayo nempilo ephilwa yilo muntu bese uyabona ukuthi no lo muntu kusho ukuthi ngizoba right. Ngoba ukutshela ngento kanti lo muntu uphile kwesikhashana phila kwakhe kufishane kakhulu. Yebo siyavuma abaningi abantu abaphila kahle ngaphandle kodwa ukuphila kwabo akufani nokwethu. Lokho kusho ukuthi
ungazinyezi noma ngabe umika kabi kanjani kodwa mawulapha kulo baba unyazi uphelele. Amen. Keke khona ikhathi la kufika khona ukuthi ulayelwe nje umuntu ulayelwe na abanye abakholwayo. Athi yabona usuxake kanjena. Ikhona indawo ethile nje. Bese kuba ukuthi ke ngoba ke ngiyazazi mina ukuthi ngahamba kakhulu kulezo ndawo akukho la ngiyasizakala khona. Lalelani ke bakwethu. Uyabona ukuxakeka kwakho akusizakala ngaphandle. Me. Uzosizakala khona la. Amen. Enye into ke yenza ukuthi mhlawumbe nakhona la ungasizakali. Na ukuthi awusizakali. Cha sibheke ukuthi la uphuma khona ushiye kunjani. Amen. Eksisa kahle la uphuma khona ukuthi ushiye kunjani. Ngoba akukho ubaba lo phambi kwethu uphethe konke abantwana basezulu. uNkulunkulu impela lo. Yabona bangithi uNkulunkulu ngiyaqokothisa kulokho ngiyohlula isono nje siyokwenza ukuthi ngigcine ngamhloniphanga ama kuyokwehlela ngithande kodwa. Ngoba ngehlelwe into engazi ukuthi ngiyoyilahlaphi. Ungcono kakhulu umuntu olahle odla utshwala lapha ngaphandle alinda ukufa kunomuntu ohlezi la ngaphakathi kodwa engamhloniphi baba. Ungcono nje kakhulu umuntu odlela utshwala lapha ngaphandle alinda ukufa ukuphela nje uma kufika ukufa afakwe phansi kwenhlabathi kunomuntu esinaye la kodwa ongamazi ukuthi ubani ophambi kwethu. Inhlanhla zabantu ke kazifani mina ngangana inhlanhla yokuboniswa nje ngingaboniswa umuntu ophila ngonyama ukuthi uShembe lo phambi kwethu uNkulunkulu. Ngeke ngikhohle lokho. Ohambeni kababa obe phambi kwethu uThimo. Ukhona la ngathunywa khona uThimo lungithuma selidunguzela kakhulu. Ngiyolithengela into ethile. Noma mhlambe amaphilisi athila ngikubeke nje ngoba kuyonto efihliwe. Kwase kufika la kufuna ngixhumane khona nobaba ophambi kwethu engakahlali esihlalweni. Ngagcina ngine number yakhe ngalolu suku. Hayi ukuthi asixhumana njalo kwabe lolu suku kuphela. Ngoba kwakufanele ukuthi nase ngithole lento ngixhumane naye ayidlulisele lapho. Kodwa ke ngiyalapha ekuthenini uthe ubaba mayesehambile inamba kanti lokhu ikhona efonini eyasebenza ngalelo langa kuphela iphindana futhi yasebenza. Ngathi ngilele kwafika umuntu engambonanga ukuthi bani kwathi le phone yakho isine namba engafanele ukuba nayo. Adideka khona pushing le phone yakho isine namba engafanele ukuba nayo. Ikhiphe le number lapha. Ngathi mina yiphi le number wayisesho. Wathi uzoyibona. Mawungavula ifoni uzoyibona. Ngase ngiyaphaphama. Ekuseni ngavuka ngayicabanga lento ngabheka. Hawu. Oh nayi le number. Ngayikhipha ngalolo lapha. uNkulunkulu ophambi kwethu maNazaretha. Yikho ke ngibonga ngalendlela engithi indlela engizobonga ngayo ejwayelekile. Lapha ngaphandle abafowethu sinabo iningi labo yabona bawudidekile nomxakekile kulula ukuthi uthatheke ngenxa ukuthi usubhekene nenkinga leso sikhathi. Uma qhamuka umuntu othile ongcone kulayela inyanga kulula ukuya kuyo kanti ayizukusiza ngalutho kwayona lo nyanga idinga unyazi. Into ezayenza kuwe izothatha u6,000 noma 10,000 rand. Ekugcineni kodwa yona nayo mayithandaza ibiza unyazi hlule yini po wena ukubiza unyazi. Ngiyazibongela kakhulu kulokho. Kodwa ngiyacela baba ukuthi ungangilahli. Nginezitha kakhulu lapha ngaphandle. Ayinazo. Kodwa ngiyakhumbula ngelinye ilanga uShembe into eyodwa maNazaretha. Amen. Ubaba uThimo lwalungibeka isandla
ekhanda silenhlanga kanje noma sisebuhleni kulabe sasinabo sasibathathu uGumede uNdlovu yakuyimi kodwa khona igama kalisho mase kimi wathi baba lo unezitha kakhulu kodwa cela lezitha bombela zingaboni yena zibone wena lalo ngekho unyazi lapha kodwa nalo lithe selusibeke eKhenani baphikasha into efanayo ngiyasho uThimo wazo angishaya ehlombe uGumede ngoba wayizwe eyoThimo mayiselalela futhi eyonyazi asiceleni uNkulunkulu asiphe ukumhlonipha abantwana basesizweni baba Nkosi yamakhosi ngiyabonga uyangithanda nyazi lesizulu nginezitha mina bayafika abantu lapha kithi kodwa ngiyabika njalo kubaba kungenzeki lutho kwesikhathi ngithi ngihlezi nje kufika ngene ifoni ebhasop khona iquantum ethile sekungena abantu la bephethe into ethile naba behle quantumeni bekaka umzwakini sengatshela ukuthi ayi amaphoyisa ayasabatshela ngoba vele uyiwatshela kuze kube nini vele ngithandaze nje ngaleso sikhathi ngihlaleke ngilinde unyazi driver zaledele kodwa kunokhona kade kwenziwe khona ibheji ke lokugcina labethe sizobuya naye phila efile ngangilele nje kwenye indlu sengilele ngase ngivuka akwangavuma ukuthi ngilale ngavuka ngashiya leyo ndlu ngayongena kwenye ngafica umakoti nengane zakhe lele lapho ngathi phuma le ndini hambelela kwezinye izindlu ngalala ngedwa ngendlela nje isponge angilalanga mpetheni ngidlala nje isponge kwashisa kakhulu ngase ngithi ukulala wase bafika ubuthongo ungakafiki nje ubuthongo bafika isombe lesoqala wase kuvele ngiwenza ukho into engishala eswini angithi ngavuka angithi ngilala ugesi inyoka idilika phezulu kusilingi usilingi uqonje ngaleli tiles leli ongazi ukuthi inyoka ingahamba kanjani phezulu kusilingi kodwa isilingi nje yawa emnyama ngaphuphi ngayithatha ngayilahla lapha nengubo ngaleso sikhathi ngibona leyo nyoka kanti abafana baza abami balele endlini eyodwa baningi nomunye udilika inyoka ihlala phe kwakhe naye ithatha ilahla lapha evusa laba abayiboni laba inyoka yabakhombisa abayiboni bona ngesikhathi esisodwa kanti kukhona abantu lapha abazama ukugibela esangweni uma sebefunda amafoni laba sebewhatsappiwe labafana nalaba wasaphana nabo ukuthi hey pasopani khona abantu abangena abazama ukweqisana ababangisana ubeka unyawo lehlisa ubeka unyawo lehlisa ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyabonga ngoba ukube ngilapha ya kulele ngaphandle awukho umuntu ongavimba leyo nto ngoba khona izulu esithi mitha imbuka ndawonye bayoze bethole ungaphezulu kwama ngenawo manje awulingani namitha awulingani nalutho Nkosi yamakhosi awulingani nanyanga konke kudalwe uwe amen ngicela ukuthi abantu abalapha endlini abasudideka bedidwa abantu awukho umuntu ohlula Shembe amen salo kuthatha imali zenu nilahle ninika abantu ngokungekho emthethweni angeke uthole lutho amen uphela uzothola ukungcola uthi uyathandaza umthandazo wakho ungaphumi ngisho eminyango endlini yes hayi bahamba bashiya kanjalo
evikini nje ngithele sibili drive ucingo ngibona la lanqayiwe khona ucingo ngempintshisi emva kwendlu banqamula angazi ke masefanele bengene ukuthi bayeke la kodwa uyazi ke wena Nkosi kwakukhona wena ngoba abayaboniswayo bathi babona unyazi anowacaka amatshe emzini yenu badoda bafowethu amen bathi babona unyazi itshe netshe lume kulo khuluma ngonyazi oluphambi kwethu siyacela Nkosi wenze inhliziyo zethu zingakushibhisi ungashiphi ngoba nangashiphi enhliziyweni zethu kuphelile ngathi angazi baba noma njengoba silapha nesizokubona enziweni zokuphela kwethu nginombuzo ukuthi kazi sokubona yini ngishiso ukuthi ngathi ngelelanga ngilele ngabona abantu abaningi bepheka umfula angazi ukuthi ubuningi babuni obuningi ongakanani lobuya kulabo bantu ngangiseceleni kwabo nje njengale yandle emhlophe bona mina le yandlu nje mina ngila kungavumi ngisona ngithanda ukuya kubo kodwa kungivimbeka kulabo bantu ngabona kuza umuntu bayadweza kimi ngicabanga ukuthi ngendlela babebaningi ngayo nabakini babe khona lapha lozayo mase seduza hawu umkhulu lo ozalo baba wafika ngibiza ngegama wathi sibanibani lo ngahamba ngaze ngiwele lo mfula kasebawela endabakini awucobelele wenze njani waba wenza kanjani ngoba abaweli ngemshanguzo bawela ngokuthi wena usondelane nonyazi bese bona bayawela ziningi indlela zokusondelana nonyazi eweza bona uma bawela bakini ngiyabongela yasithi lensizwa umkhulu yasithi ayisibanibani mntanami angawela lo ngahamba ngangade nginikele ngo10 rand 23 ngibuza ukuthi umkhulu asho naphi ngingamboni wasefika wathi akaze ngiwele lo mfula sibaningi ngakaphendula sethi ngizophendula nje wayesememeza wasekumemeza omunye noma izwe engazange laqhamuka lathi sekuyaweleka ngempela ngathi ngithi ngiyabheka hayi kulikhuni ngalela siyakhona madoda singakhohlwa nje kwesikhashana senze noma yini esithandayo kodwa sizawufika wathi sekuyaweleka akazange sathanda ukuthi engilalela ukuthi ngithini wagijima ebheke khona engakubheka ngabona inyawo seziye zinkulu wathi manje afika sengithi awuna bangena wase liyakhula igagasi lana ngaphekwe intaba wayesebuya wathi siphila lempilo angibona ukuthi babe ngekho bakini mhlambe babe khona awuthi ubhekisisa kahle awunyusa amasokisi awukaqedi mhlambe akaphelele kahle kwangsizake lokho ngoba ngahlupheka emva kwalokho ngicabanga ukuthi nawe uzohlupheka emva kwale nkulumo kodwa mawunenhlanhla yokuzwa lokho ke okushiwayo uma ngizohlupheka ngiqonde phela nawe uzofuna ukuthi wazi abakini ukuthi bahamba kanjani balapha la bekhona ngabuya ngoba ngangisegula ngaleso sikhathi ngabuya ngeza kubaba ubaba ongizalayo baba yini amacala kamkhulu ubaba uvinjiwe athi baba iyangwazi kodwa ngiyalazi lokuhlukana nonkosikazi wakhe omdala eshade naye wahamba wayofaka isehlukaniso ngoba wasuka kwagungu omkhulu wabuya umalo ugogo sekukhona ilongwe umkhulu waye kwazi bafakana enkantolo inkantolo waye umkhulu wathi ayingeke yabehlula ilongwe
yathi ngiyalazi locala wayesethi okunye ngikwaziyo okunye ngikwaziyo ukuthi kwathanda intombi eyayisonto esontweni elithile angisengikhohle igama lalo engasonti yena wayayisithi le ntombi mawufuna mina uzongifuna esontweni wayesefike esontweni wazama ukubhabhadiswa ke bhabhadiswa le ntombazana hayi ngoba esonta wabiza ngokuthi uJohn ngalelo langa wayengeyena futhi uJohn kodwa wayefuna lo ntombi wathi angazi ke noma kuyicala enilokho manje ke ngizama ukuthi abantwana basezulwini ngabe sengifuna ukuthi ukulungisa kanjani ngakwenza ke okunye kodwa la ngibona khona ukuthi ngibona ngathi kwenzeka amakhono ngoba kwathi emva kwesikhashana lesike side kakhulu noma sesithe ukuqhela ngase ngibuya ngenza la ekhaya ngisegoli ngithe ngithi sengizohamba ngiyegoli wayesethi hayi bafowethu asizamele ngakusondela kakhulu kuShembe lalela singasondeli sisondele ngenhliziyo wayesethi sibanibani ngoba konke lokho engakwenza ngasondela khona la ngikhumbula kwaseuthi ngaze ngalayisha inkomo angisazi zaze ingane zaya khona lapha siyokhuluma zona into ezinjalo safike sashiya emva kwalokho wayesethi angisafuni uyegoli manje ngase nento abangizakwenza njani ngoba phela egoli ngisebenza khona ngatekisi nganginamatekisanyana amabidlanyana wayesethi hayi angisafuni efika ngephupho wathi angisafuni egoli hlala phansi ngasihlonipha ke lo nkulumo ngithe sengibona ukuthi ayikuyonakala phela kuyalambeka manje ngathi hayi baba mkhulu ngiyahamba wasephinde buye wasethi ngisafuni egoli sengifuna usebenza la ekhaya hambe kusibanda sengikhulumele naye uzofika kunika umsebenzi angithi ngifuna ningizwe kahle manje ngikhuluma ngoShembe mina amen ngizame ukwenza izinto kuyocelela umkhulu kuyomenzela zonke izinto ezenziwa lapha kwaShembe noma lapha ebuhleni ngathwala inkomo wase kuyimkhulu esekhuluma kanje wayesethi angisafuni egoli hamba kusibandane uzofika kunika umsebenzi sengikhulumile naye ngase ngithi hayi ngeke kulunge kuloyo ngoba mina ngifundile emkhulu yangazi sethi ayisebenze into ishona ngase ngiyaphaphama ngempela ngavuka ngafonela uSibanibani wangifaka emsebenzini namhlanje ngisebenza khona ayibonke Nkosi asebuhleni amen uthe sekuzofuna ukuphela lapho kulowo msebenzi kukhona impela sibona hayi siyaxoshwa manje kwasekufika uThimo lusekhona lafika ngasibona lasethi umsebenzi uphelile ngathi baba ngingakenza lutho kanje kwasethe kufika isikhathi ngase ngithi awubaba ngiyakhala wasethi ufuna ngibe ngakuwe ngathi baba wathi kulungile lokho aba ngakima ayibonke Nkosi asebuhleni amen kodwa indlela idlula lapha ya ekuthenini uqhamukaphi uhamba kanjani njokuza lapha nje uphetheni wobani abaphambi kwakho izinto maseshintsha sezenza ngalendlela leyo ukuthi sengathi ngingconywana wasuyashintsha umndeni wathi umndeni naye uthatha idlozi lo wahlangana umndeni kwazi wenza umhlangano baya kumunye umndeni ngenhlanhla uNkulunkulu wenza elinye isu njengalaza hayi khona uShembe namaqhinga amaningi uthe bezofika ngakusasa kwavuka lo abaze kuye bezobophisa ukuthi soyenze njani le ndoda njengoba ithatha idlozi wayise kwaphupha ebusuku kuthiwa uyambona uSibanibani esho mina bathi yebo wathi yebo lo abazoza kuye lapha uyambona njengoba ngathi usengcono manje ngokwensebenza bathi yebo wasebethi hayi ukuthi usenze sanje basebekela begqoke ezimhlophe bebaningi wathi yikho lokho eyikho akathinti muthi akathinti lutho ukuthi ngoba usenze sanje uma befika laba bafika vele
abanye sedumela ngoba bayabazi ukuthi bayeza kuzokhulunywa le ndaba kodwa la selimphoqa iqiniso likhuluma sinenkinga manje nani ninenkinga enjalo emndenini iningi leni kodwa indaba ilapho Thixo onyazini lwezulu asisondeleni ngenhliziyo bakwethu amen manje lapha ke inkinga esithandi bakhona abantu hayi khona abanye abazi kahle ngazo ukungazini ukuthi lento iphushwa ngendlela efanayo inkonzo uyibeka nje ibeke lihlombe umndeni wakini ubeke lingane kuye ngokufanayo phambili manje abantu abaningi manje bahamba kakhulu beze bewushiye kude umndeni behambe nenkomo bese sebefika phambili bese bekhanda iphithiphithi bese lo mndeni lo usushiye emuva ushintsha amehlo akho lengubo emhlophe uyibona imnyama wena wedwa ukuba ngaze kuvote impela lokhu nje nono lengubo imnyama ayikhona imhlophe lengubo wena wedwa usushintshwe yilabo usuhamba usubashiye kakhulu wayendaweni ongayazi kanti ibona abazi lapha la ukhola uyakhona futhi phela ukulethwa kwakho la wawulethela ukuthi uzokhipha wona esigodini sosizi yabona uphithiphithi ngaje abantu bahambe sebehambela ngelide bashiya imndeni abanye basekhona phakathi kwethu seyithendeni yabo usiza ngani ubabe lapha ya ngoba vele abasenze lutho ngoba bedlutshwala lapha ngaphandle balinde ukufa nakhona phakathi kwethu bakhona kanjalo abathithizayo nje abekho ngalezulwini abekho nasemndenini kanti nilaphi angazi-ke noma inkolo esigcwele kakhulu naye khona ibambe ingagijima izishiyela kufanele idlule ekhaya ingadlule ekhaya ayihambe nekhaya uJulayi ubani isikhathi sisebuhleni nje ya uJulayi mangiqhamuka kwaseme la ngizokhuphuka intaba le esitobhini ngizojika ngikhuphuka umqansa lomkhulu ngibona intombazane ekhubazekile ihamba kabi bese nyama gibela ngani yami gibela buka le ntaba ezoyigibela waba banisho unjani manje ithi hayi kwengazalwa nginje awu abanye bakusa kodwa Nkosini uthi bangisa uthi ngizwa bethi bangisa kubaba inyanga yezulu wayesenhlangakazi ngaleso sikhathi bafika nami nenyanga eyodwa khona lapho phekwe intaba awu ngoba phela kuthiwa kuyiwa lapha siyaxoxa nje imoto yahamba nangabe useyingane uthi hayi ngibona athi kwakudideka uthi kodwa inkosi ayibabuzanga into eningi yafika yathi nje eqhamuka nje beza yasithi hawu kodwa lo mndeni uyenzeleni ingane yabanje umndeni ke ngithi khulunywa ngedlozi akashonga ukuthi uNkulunkulu uyenzeleni ingane yabanje uthi athi nje hawu lo mndeni uyenzeleni ingane yabanje bekwenze njani ngizama ukudwelela ukuthi ungakhohlwa kakhulu uhambe kakhulu ushiya umndeni ngemumva uzohamba kahle uzofika kahle la uyakhona uzofika uphansi isiphithiphithi uzokhanda umsindo uma ufikelwa insuku uzohamba emhlabeni awuzohamba futhi kahle ngoba njengoba la uthunyiwe labantu abakuthumile usubashiyile manje umnandi la ekhaya kuhle futhi kodwa ugijima ubambe wagijima usheshe kakhulu ngoba uzodlule la kungafanele udlule khona hamba kahle amen yes 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 yes
siyacela lapha kulaba khona ingane ehluphekayo la kakhulu la ngaphandle phela ehlupheka lento futhi ongayazi ukuthi iyogcina inhloboni zifihlelwe ibongo onina bese manje umuntu kube kude emva kube kude phambili ngoba phela sekonakala veza phela ukuze ungaboshwa ngezona eziningi ngane yami wakwasibanibani kugcinwe lawo masiko agcinwayo akusuthula nje kanjena baningi abantu abakulenkinga abantwana basezulwini abafika kithi njengabafundisi bebuza ukuthi benze njani ingane ifunda iqede yenze konke ibe smart esikolweni mase kufuneka ukuthi ivune lokho kufunda lutho akuvuneki siyacela abantwana bakaNkulunkulu behlise inhliziyo kukhulunywe kuzanye ukuthi abantu betshelwe amaqiniso kulabo bantu futhi phela manje uma kukhona umama owayeyisoka ekhaya ayilungise leyo ndaba yobusoka ayilungise indaba yobusoka ngoba kuzalwa amasoka futhi ekhaya amantombazana abamasoka nawo uma singazi nje ukuthi umama wayeyisoka ekuthile akubanjwe imbuzi mhla efile ukuthi siyamkhipha lo busoka bakhe kona uzobuya uzombatha ezinye izingane ziba amasoka kufuneka isoka lomuntu wesifazane ngiyahlonipha nje la ngibiza ngasoka phela sesontweni kona igalelo lakhona nje inzima kabi engathi nangalisho lapha nembheke phansi nonke cha ngilisho alifuneka nje isoka azokwanda amasoka awukho lo mbuzo amasoka abantu besifazane nakhona la emadodeni awafuneka amasoka cha phela ngeke uthi amasoka afuneka nqa awafuneka amasoka la emadodeni cha imali omkhona nje uma ubona ukuthi khona lokuphazamisa khona thatha masuba yisoka lesehlathini lasemnyameni thatha kwanda okungcono na ubona ukuthi awuboni kahle la ukhona kho mhlambe khona la ungafiki kahle la angazi ngiphaza kanjani thatha omunye abe semthethweni ngoba kulona icala lokho kodwa nje kakhulu laba masoka laba ayikhona kuyonakala ingane besethwala ukuhlupheka bantwana baNkulunkulu angizukudla isikhathi sikaNkulunkulu ayithona umdonza la sekho isikhathi ngiyabusaba umsebenzi wakho ngiyabonga abantwana basezulwini amen hayi sengisaba abafundisa sekhona cha ngiyabonga lawo mazwi nje uNkulunkulu angiphe wona kodwa ngicela baba ungibheke ekhaya ngithembe wena anginalo elinye ithemba futhi ngicela nezingane lezi zami athandi kahle ukungilandela kodwa ngiyethemba Nkosi yamakhosi nazo uzozivikela lapha la zikhona impike engibhekene nayo ngasekhaya Nkosi yamakhosi iningi kakhulu kodwa uyayinqoba nyazi lwezulu ngiyacela njalo noma ngona ngoba ngisemhlabeni siyona lapha kulelizwe ngicela uNkulunkulu ungenze ngithole lamandla ukuthi ngikuyesabe njalo sengiphethe abantwana basezulwini bese siyahamba siye eKenani manje asambeni ke siye eKenani kodwa abantu ake bethathe lezi ingane zabo no ezingayi esontweni emakhaya engezi nazo esontweni elikude noma elihambile la ukhona khona ubaba umuntu nje ngicela nilalele kahle lento nina bomama kakhulu ingane yakho mayingayi ethempeleni ngakini ingafunda ukusonta kodwa mase kuyiwa ebuhleni noma sekuyiwa phi bese ifuna ukuhamba ngokuthi ayikha khona imoto bese neyivume cha ingane ishiyene ekhaya khona izothanda ukuya lapho la ingafuni ukuya khona ngoba nangabe ingafuni ukuya lapho kodwa ithanda ukuya lapho uyivumele
Futhi ishaya umthetho la ekhaya ngane. Izafika lapha ingakwenzi lokhu okwenziwayo ngoba ivela ikwazi lapho lehlala khona ikwenzi vele. Abantu abashiya ekhaya ingane ezingasonto ezenesonto kuphela Nkosi kusenisweni. Amen. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Sizoba lenkonzo yesabatha yasemini ngesihlabelelo sekhulu amashumi 39 139. Sicela umshumayeli Mabizela wasempumalweni asola isihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi kusuka ngawangcwele.
Asibonge. Amen. Asibike Nkosini. Nkulunkulu wokhokho bethu. Nkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke. Umthetheli wezulu. Shembe ongcwele. Baba silapha phambi kwakho zozindlala singaboni. Siyona nsuku zonke. Sicela baba usigezele impilo yakhe engcwele yasezulwini. Usithethe lonke amacala esinawo. Bese usifundisa ukukholwa. Noma sizwe sicela baba ungasuki kithi. Hlala ngikhathi zonke. Usenze singalingwa into zomhlaba eziphilayo. Iba ngomeli uswethu ukuthi labo siphuma endleleni yakho usikhalime usibuyisele. Bese usiba amandla ukubhekana nayo yonke into yamadimoni. Usichithele izinto zoNazaretha. Ukhulise ubugcwale umhlaba. Bese uphilisa bonke abagulayo. Phinde usiqedele uphofu emzini yamaNazaretha. Manje naphakade amen. Bishisa baxobi balabe bekhebezwane sesandleni mkhabokha bephindelela nafelo govuka gqoka laphathwa unyazi lwezulu babathi ufelo govuka enhlongweni waphathwa unyazi lwezulu babathi ufelo govuka bavukwe sififane namaquphu sithebe esenxa sesiphakele nomaguma ngithole bengayisokwesela amela inxa sezulwini baba inkombandlela obheva amathabele kwasifubo sibhinqa amakhasane baba ngezokubhina ingoma bayivumane ephepha bethelesa besetelele emaphepheni bathi ngophambe ndonovela lominovela sezulwini abasemhlabeni bahlulekana kuyifunda ikhakhasi lambuka nomasana usabona ngenyongo siquze singadliselwa zamuntu Osababiza edebheni ayikhothi kwadideka amajajajaja onigqa zonotanda kuba zazingazele kwazonya sizimalanda ubumhlophe imkhumbi yasemtateni yaseluktatanyiswa bezoxoxela amagwaba beqhoba naphesheya kwelaseNgilandi ethi hawu Obama yanhlinta abantu abamnyama indidandidani abadida basemhlabeni abakwazi ukubona umesi amasevele ezulwini umahlakabheka kushisa njengomlilo makobo sizibe simazonze sizonzobela inkosi emhlaba mhlani igqosina lwinto abepheza kuliliselwe emazulwini ovuma ujamangweni inkosi emasimakhahlele ngentshaka zabanye babe emasimakhahlele ngesiswenya nayinqonqodwane nedanga abani inyazi lwezulu uvele emazulwini wavuna ngabasebuhleni baphika basemhlabeni bathi nguzulu eligiye ngamafu ukuba lagiya ngomoya lazoyithatha le mjondo lamatenda lihlaza angakocuphimpi loyiphonse nandademu bantu basemtshebheni nangase-Afrika nagezeka isila somswane wembabala unyezi libheke kwabheka bezayo lofike lobobhabhadisa abalelo thuli lomhlaba ngengosi zezulu amashesha ngena abasemhlabeni abafunyanisa ngaba bangena ekhosombeni bethinda baka-Mr. Makamthetho iphenduka itsemisimi ngokhande melomela amaphekulozi ufike nawe kamgadulo uqotha uzufe maphekula kujojwa milisisila wabonakala onoqandela abazima kulele sigwigwile lichoma kwingculungubanda zokwehlela amambuka kathi inkosi ukhathela ngentaba ihomisi bakusoloteza isola kwathi phezulu abomhlangano owasala kuphethe ingungwini nokwathi phezulu ihomisi owasala kuneniwe ephumuli nqonqombele kahle ngomntanana nasenkumbulweni ugiye ngobuhle waphinda nasenjabeni emapondweni wasiqhawula isilo samaphondo inkumkanela kuvuma waphinda waqhala ubhejana phuma esiqweni naye wavuma waphinda wayiqhawule imbuka yasemandebeleni naye kuvumile
umsinelwa osinelwe nasentabeni obonakele ngobuhle basezulwini nakulasempumalanga bethubenda kwaliwa ngumthakathi kuqabathele uqaqombinta abazasekhenana wathi kusekhenana hlolenta basenqweni usola umlomo uqabela umlomo ukuze bizwinyazi uthi ingazisila saba sesiqalekshoni obomkholambuke silo samabandlenyokeni osiqhole saphuma obafakazi umntwana kafitinqindi obengafithi fakazi ethi toshakabhombela esibolonyazini silo samabandle sicela sambolonyazini samcolo koqulokhakhani besibasa sendunkulu okuthenga ngena unyazi wabuya usihlwimbitha labalalisa amaqubula abezulumi inkosi uthi ngole nkosazana emagcina sephenduphenduka ikwenomvu ngabantu abankulu agiya ngamakhosi anikele ngokresithi yashila sezulwini wagiwa sawengcwabe emakadini egelolunyazi elivele ezulwini wagiwa sakazwala emangweni elolunyazi elivele ezulwini wagiwa sakabhala emapondweni elolunyazi elivele emazulwini wagiwa sasemachulwini emjubuzweni engasithatha isihlango evuka omugagubomdabu bethi Shembe nguye ovele emazulwini obephuza imbula othe sephuzile wayikhafula phinde wayiphuza wayikhafula obephuza imbula othe sephuzile wayiphuza phinde wayikhafula waqamba intaba zasentabazwe wathi kusebhedlehema nazaretha bhedlehema nazaretha iduma ngwenqa lasezulwini nasenqezivele udumunya lwasezulwini nasenqezivele wadumunya lwasezulwini nasenqezivele wadumunya lwasezulwini uduma besabe uyesabeka kwabasemhlabeni obonakale ngobuhle basezulwini uShembe akagulanga gama njengenduni yobika ikhetho okwamalokazana esegaqile kaligagula igama lwesezala aqwegwele nasesililini bantu baseSabatheni eNewcastle ibona uduma lwenyazi elibona ngobuhle basezulwini bathi bantu basesibhareni eMpumalanga nasentabeni zakhona eNewcastle libonakale ngobuhle kuqabadele uyabathwesa imqhele abantu abayifunayo imqhele yasezulwini uNkulunkulu unyaka wasezulwini wasebuhleni uma uthi uShembe mncane hamba kowakho omkhulu ungaluhleli usibangela uxuxu uNkulunkulu wasezulwini lohleli naye akabekanga ngavoti ehlalweni sakhe ngoba ihlalo sakhe ngahlalanga ngavoti iqala laphethuma njengenkulu emajajini uNkulunkulu wasebuhleni esevezela abasebuhleni ubuhle bakhe kuqabadele uthabinta abazobombo bethu mthabuleta abazobombo nasemziphatheni kanyezini othi wabhabhathisa amakhosi obhabhathisa abamdlula eqambela isigwedlo wathi kwaduka emini bantu bakwelibela abamthanga ngendaba bambona ngodumo wayibhabhathisa inkosi awagumede kwamakhasa nakhona abamthanga ngendaba bambona ngodumo lwasezulwini untulisa senyakatho esabomwana matsha ngoba wasezulwini untulisa kaGedleza sesabomwana matsha ngoba wasezulwini untulisa obombo sesabomwana matsha ngoba wasezulwini untulisa amazulu sesabomwana matsha ngoba wasezulwini untulisa semziphatheni kanyezini zithokoze ngobuhle basebuhleni uNkulunkulu wasebuhleni uvule izizwe zonke bathi wena sevenda Shembe kwimuzimu bathi wasoshangane Shembe kusikwembu bathi abasebasuthwini tata macholo baphinde bathi uyingcwele abamavenda babona ngobuhle basezulwini zonke izizwe 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 umthetho abantu bonke kusasa ngicela ningiphelezele ngomsombuluko ngintathakusa eKranskop ngiphathe imvunulo yenkosi Nkosi khona udokotela ukhona lapha kwethu kodwa uhamba khona manje ntambama usisize kakhulu udokotela akayena umZulu kodwa owesinye isizwe kodwa uwathandile amaNazaretha
limnandi nje leli bhasi lapha ya asikhokha ngisho isendi uyena osithengelele ibhasi leli bhasi liyi-mobile clinic linamaroom amathathu uhlukanise kathathu phakathi linembhede inazo zonke iy'nsiza kusebenza sobe sihamba nalo nje mhla siyalikho inani angazi noma ukhona yini lapha ukhona lapha wethu uyabonakala akekho abenze ukuthi nimbone bente lubeya uyena-ke lo ngiyamcela-ke kuBombela ubani ukuthi kuwonke akufisayo nakwenza kube impumelelo uba uthe usafisa ukusenzela ongaphezulu kwalokhu salanike into ibona wabezizwe nina salanike nina khipha imali yakhe lo mntwana womuntu aze khiphe isisenti lisha leli bhasi akulona isekini Nkosi zimbusisa ngiyabona abesizwe bayabona izinto ezinhle ifanele unyazi salanike ni akulona elokugitshelwa leli bhasi liyikliniki ezosiza nina ngizofuna nje mase singaphathi sithi balibone abagcotshwa Nkosi nibusisa Nkosi yama
Sisandinda Wasimisa Sabashia Bephu Zasamlandela Upungelise Emagabungwe Sisandinda Wasimisa Sabashia Bephu Zasamlandela Landela upungelishe madoda manje
ukuthi ngani nawe uyavuya.
Nkosi ngibusise.
Yes.